ljudi, danas ćemo igrati Nebulous. Nije niko sa mnom, niko nije sa mnom, naravno. Ja zamalo. Znači, niko nije sa mnom. To jest, da krenemo. Ne. Zašto? Zato što smo bili zajedno. Gordon, Milan, Majmun. Ne, sad to je ono iz GTA 4. Idemo. Ajmo da jedemo. Jedi blobu moj. Jedi blobu moj. Samo ti jedi. Najveći. Jedi. Haha. Šalim se ljudi malo. Reši mi sam reći. Idemo. Brum brum. Brum ran. Tako možda sam dao da snimam. Ubi me Boran, ali na veze bar smo tim. Borane, lole. Opet sam se zelo. Digi. Beži od mene. Morat ću malo prevesti. Morat će ovako nekako mi težama. Ovako sam se navikao. Lol. Beži udur. Ovo, ja mislim da je to... Da, bilo je, ali nije. To jest prošlo. Ajde da vidim koliki se pro. Vidim 0. 7 tek nema, what the fuck. A ja sam 38, ja. Ovaj drug mata je 69. Dobro. Rekao smo kraj. To je neki Zecko. Idemo. Dobro da nikoga znaju, onaj najveći plavi krug. It's Cyrus, nemoj. Cyrus, don't kill me. To što je ostalo? Ovo sam onaj blobom je. Do 17 ovih malih. Banana. Koji imamo banana. Idemo. Jej. Jej. Napokon, posle milijardi 200.000 milijardi godina. Šta mi je? Samo ga pojedi, molim te. Molim to. Zajebi se. Samo na moj. Plankton šerma. Ovo da ti pojedu. Plankton šerma. Položi vam. Jeee. Nećeš ti Cyrus. Serious. Ja sam brate drugi. Plankton šerma. Položi vam ti Cyrus. Dobro. Ovi tinuju, brate. Vidite čovjek, ono, pipil. Evo ti na. Mogu te pojedem, ne mogu, fuck beži. Fuck. Ne.
Yes! U zadnjem trenutku. Idemo. Što sam uradio? Stvarno se izvinjam. Dalje moguće. Pred ljudima potrebno. Ovo je 39. nivo. Ajde. 39. nivo, molim te. Plezić. Molim te. Ti Surios. Dobro. Jo, dobro. Ovo si se zaznao. Koji si se zaznao, že ste vi odbore? Baran. Evo ti baran. Evo ti drži još. Idemo mi našu potvornu. Idemo. Nisam to trebao da radim. Don't kid me. Oh fuck. Eto tebi to. Imamo 6 minuta. Nije mnogo. Ajmo mi u našu avanturu. Ja sam sad kastarno vozi do Eurofore. Evo ga. A ovako bi bilo još bolje. Sad se kao vozi. Onako vuče se. Ja sam da najveći. Manči malo pak. A šta sam radio? Up. Be. To, molim te. Ako mi pojede ovog moja buka. Samo se ti odbaci. 4, 3, 2, 1. Spajanje. Dolazi ovamo. Pa inače je to tuta. Pupapa. Dolazi ovamo ti Ciris. Vidjelo. Haha. On poslije. Bogu da ljudi moji. Se vi pitate, zašto ja pričam? Zašto? Zato što je noć. Naravno je noć. Pa se ja još volim. Treba za bekstvo! Ništa toga. 8 minuta. Ne, brate, koji stroj. Idemo tu. Ja sam 999 nivo. Ja sam 999. Ne znam doktor mi je. I evo nas nazad. Tu me tata nešto nas ustavio. Ne znam pojma nije zašto. Lomontis. Astronaut. Bravo za tebe. Znači, idemo. Titsurios. Hame. You became mine. You did me back. This camper time to fight. Pew. Heard that. Yes. Naravno se izazvam. Ujeba. Snimat ćemo 15 minuta.
Znači idemo. Dobro, koji sam ja pronašao Indo. A ja sam pre njega. Ne. Indo, nemoj da me i pojedeš, inače ne možeš. Ipak može. Cebula. Pazi ovamo. Daj. Od 10 minuta, ajme još 5 minuta ćemo sjedati i završavamo ovaj klip. Evo tebi još jedan ovaj bonbon. Nije to zamka, to je bonbon. Idem ja. Aj čao. A pazi kako se muče. Aj šta hoćeš? Dolazi to vam. Samo ga... Eto, to mjesto treki. Jej, ne! Ne! Dobro je. Ovo se zvezno. Još... Nemam pojma nijakog. Idemo. Nabrat ovo poništi. Sezonski... Koji ćemo sad? Ajmo ovak. To nema da loš, ajde budemo isti povoli. To je grad tako. Vidi, pizzeria se malo zmanjića. Vidi ga, kao ja. Još ja fajno. Jedan, dobro idemo. Joj. A tako. Ćao kebulal. Seronica. Idemo. I love monster. I don't like monster. Zase. Idemo. Koja pora, brate. A šta ovo ima? Možda ništa, a možda i nešto. Samo ti usporavaj. Dobro je. Sve je prvo. Ne baš poliki. Vidjet ćemo uz ono tamo. Odmah se zesna lik. Cao Cebula. Dolazi ovamo. Cebula dolazi ovamo. Ako da se nazvati Cebula, nazvati se Ćelavi. Ne još koji se spaja uz Cebulu. Idemo. Gotovo. Wow. Idemo. Pizziris, ja sam ti pomogla, neću sad. Nema vremena. Idemo. S-Ray-Dus. Koji sam joj prvo? Bro. Idemo. Evo ga, spolić moći. Tak smo 39 nivo. Što je nevjerovatno. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da se vidjela, a mi se vidimo u sljedećoj. Ćao!